Yang ayo kan koyak tuh. Redak cuma paling kanan karang. Yang ini lu cilelen dulu. Hah? Siapa yang nonton rumah samput Prapto mari kanang cantik dengan si yang bekat di bombat dengan geni yang ngapar nyatur desu ada api lagi Ojek peselingkar rapi ya. dulu maupun yeki watakin sisian silaki kalau lihat nih apa nanti sisian biar bayar batur. doyan lo mungkin ngomong jiwa permanen Kejalan. ngomong kalau kita sebujuk mari kanang ampun Prapto mari kanang wis maniu balian sakit yang bekat ini di rumah nih balian matur Wantian matur kamu wis maniu silaki balian kanang Padur kamu mahne. di balian batur oi tadi kau batur iya keki siru di boceh mertiu jayu dadang ikene di trayu omako takkan di kanang hatnya nih sing jadalen pandai andal Mahuit akal makutang kau isa santai ni mai Maria aku pernah gitu juga di Cilengil monaumu muat-muatan Bola deh, pusing. Simak. Mirip po siago cai lakar nanti kan bisesan tadi di balian batur kau ingat kau balian batur dia balian batur. ya tuhu kita bro mijelak kena punang kau bisa yang saja